mpaba kese pa edebatu 1GHS on. Ghana kura yewomi kamia yese aye manfra eye ahohoofo no kura de Ghana kura de aboso obi bia ebu ni ketemu anu aba betena Ghana mu esanse oman asumdue eman na no ada ewo osu awawasema esi hono mu Lebanese ni bia obo modin akopaki ne car edisi MTN mobile money vendor bi shop animu na eno na vendor ekoye no hoka no say eja bebe wa paki kai de wo de si hono mu ache yie eno ntimi srawo yene tu free hono esan say wa block me customers awo fa hono mu na wo ba ebedi midwa ede emamie abrante asem wo kwaka ye ne eno ne say Lebanese esi fo na eno twe nkrante free ni ka mu dan ye no na gba nkrante hye ni ka mu ehifa no de nkrante ni ko dan no de ye ene o ma so abrante mire ase hwe if you fool I will cut off your head ane say utimi meto mene de free hono mo amanfo eja ye pacho calm down don't do that wo pa ne cho wo no kwabrane so di video wa so ni phone na wo di twa eno di to abel fontain time so Facebook tag Ghana Police Service na the IDP so ka mo tag won wo na prosifo ensa kan video yi wo ba moden hwehwe mu na me no kase wonsa akwaka Lebanese ni abrantie ya chese wode no akwatre aprosifo akukumu na wo hwe Lebanese ya ka ne ho asem se ne defu ne height se ne tie obi bese ase apeteshigra wasi ni ya mo den ye na betina obi manso na utimi sa Ghana ni entimi enko Lebanese fo ya kwantu emu hana se wo country so enko yesa utimi nkonko yesa kra wo usuro mpo fele adwuma kra ni nye yempo na ebi mu ayeden ama won enso no wo ba Ghana mu ha ne wo pe eno ye na anu na bi esi ye ma wo kwabrani restaurant meko aya blending ofa tuku kwabrani ani suwa mo no so na ni hye no ma na ni kosi akra ede asai na eno beto odwa ene Ghana for bo IDP ni na pan for about to say ma ya de say the IDP social media so titu eni 24/7 why ya de papa so wetimi ama nsa kan Lebanese ya wode no ebefa emra kwan so na wo fa selfie so ka kire ahokwo a wote Ghana ha so ya lateni Nigeria ni say hifa na wufre wutimi mo man Ghana mu ma medi nyamana nsemo ma mefa mra mfa nshawo se mfa sekan matreti obi na ne ase etuo no watwe afri na ta so wo ya me de babo dabi omamu ha die ye nya ne sa obi ka sam kire o wo kwanya sa won so be kire wadwen dia kire no na sa wo be treti nipa no sa wo be kunu anasa de ne emra ne ma ho fansa enu ti ene Lebanese attempt murder ene da ne so enu ti aprosifo abo modin a wode na kwatire mu ewo su a wo hwehwe ne nsemu abo modin ya piano de na kwagina court atwen kwadu a court ede bebo no na enu ga na Ghana fo bebre no complain say there be ahogwe eje man na boso ahogwe ma ye kwan anya wo kwa mokola dwemu a won a ma beji shops akese wo hono mu bebre na nya ni ya ne ate na watu bia watu niamam anya market hono mu shops ahodo a wo nyina bebre na ya foreigners dia Ghana fo kura nya bi nne anya wo kwa akọ handan so abekọ na latani nu aba abeje wo ku emu nkam ye so enu nti wasra se immigration officers a wo bia borders ahodo a wo hwe ese obi ba oman mu an nkrata asem se tesanie wo se wo ye omadwuma ye ne san na akufu adon so wo ye bibi de fa ho san se kamia ye se ye bi oman mu dodo ene ma amanfo wurawura mu aboro so wo ya bebunkam ede afaye so enu nti no ye bibi emfa ho enti sa na bi beba de a ene na hogwe wo be san ya ba be di ye menga na ya Dr. Kwame Nkrumah gidi esi ho no mo ede ama yen na so Lebanese ya na fuse popofu obo a wo bo wo mu aprosifo ansa kanu a ene mebu na wo osudi o mani piri yie papa na so wo pese wo de mra no be hye won nsem nti no o ma nto anhye Lebanese eso am no empra no na so susu apa se ye ma wo ho kwan emra no ma wo ho kwan a anka papa ntimi ntwese kan wo ho emfa ni nyamana nsem se e wo man mu eno ti wasre foreign minister ye bibi fafa ho na enye obi akeke so nipa na enye school no oba na enye business papa bi no oba be ye dia
anka be ye papa say no bibia ne be ma ne ho kwan amana ba be bro me mo san so bi wo ho no ba ono wa abodam ni tiri mu hihye no e no de eba entua ne oba ha na abodam no be ka no ho na won fo ma abodam enti na o ma man so na se wo betena ha abebedi nyaman nsem sa no de san se ya dwe o masundue mu no wa pesa wotena ye fa ahudie so de nya de a emabunu no se wo be ma ho kwan enu nti wo sere wanya bibi emfa ho ye de ani be di atire se ye de ne be court ko edu a otemtreni edi bebu no ye de baba besom mo e wo ye fidi kase eso media ene empress an emema nyina ka twe ba ko hwehwe ho so yi makra so the best media school in Ghana there and a too much multimedia college if we say ban equipment apapa a church for a quadri ewadisium any air conditioned room there ban media law advertising camera handling and a marketing there and then a location no abeka Flipper junction for number ne boasio na wankasa frɛ na obi anda da na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadri ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location no abeka Flipper junction. For number ne boasio, na wankasa frɛ na obi anda da na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadri ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location no abeka Flipper junction. For number ne boasio, na wankasa frɛ na obi anda da na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadri ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location no abeka Flipper junction. For number ne boasio, na wankasa frɛ na obi anda da na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di